It'll be effective pretty soon. And we had meetings yesterday, as you said, we're going to be blockading. It'll take a little while, but it'll be effective pretty soon. And we had meetings yesterday, as you said, lasted 21 hours. That was a long meeting. We had some very, very good representatives, as you know, JD and Steve and Jared. So we were well represented, but we didn't get there on the important issue. They want to have nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons. I've been saying that for 30 years. I would never allow that to happen before I was in politics. And that country will not have nuclear weapons. Most countries shouldn't be allowed to have, but that country will not have nuclear weapons. Well, we're going to be blockading. It'll take a little while, but it'll be effective pretty soon. And we had meetings yesterday, as you said, lasted 21 hours. That was a long meeting. We had some very, very good representatives, as you know, JD and Steve and Jared. So we were well represented, but we didn't get there on the important issue. They want to have nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons. I've been saying that for 30 years. I would never allow that to happen before I was in politics. But it was very interesting. It started off weak. They came in like they had the cards, but they don't have the cards. Their army and their whole military is obliterated. The whole place is obliterated. And, as you know, levels of leaders are gone. They're literally gone. Khomeini's gone. The whole thing is gone. The whole place is gone. They have one thing that they can do. They can say, well, gee, we're going to put a mine someplace just a mine. We'll drop 1 mine, 2 mines, 10 mines. And that will, if you have a ship that costs $1 billion, you say, well, I prefer not getting whacked by a mine, losing my ship or damaging it badly, at least. And so that's a little bit of a thing that they can do. That it's military might and military power don't do it, but, it's extortion. And they're extorting the world. We don't get our oil from there. We have so much oil. And one thing you said, and I don't know if anybody heard it well, but we have boats pouring up to the United States. They'll be filling them up and they'll be leaving and they're going to be packed with the best oil you can get, light, sweet crude. They're going to have the best oil that you can get. But so that's interesting. And it's great because we have a lot of oil. We don't get any. I mean, literally last year it was 1%. We did that as a favor. We don't need this straight. But other countries do. And I will tell you, while we're on the subject, we're very disappointed with NATO. We're very, very disappointed that they didn't come. Now they want to come and they want to help with the strait. And it won't take long to clean it out. So we're going to clean out the strait. And they'll be able to use the strait in not too long a distance. But we had a very intensive negotiation, and toward the end it got very friendly, and we got just about every point we needed, except for the fact that they refused to give up their nuclear ambition. And that's the only point, frankly, to me, that was the most important point by far. Okay, now. Till that, I thought about in I preach a kito kido kisiku tax on law. Femku do Gunanilota, our putro, Tera Bahala, Tetuko, the Islamabad, the Pakistan, regularly without the America or Iran, Tetuko, Arena, so toward that dealing no. The so toward that delay, Donald Trump, were very disappointed with a bapona. As a member upon, but they are certainly did move, no? Asal move ni pem ko ate do ro ro ke getene tu le tabat ba khale ta so khalo mo no awam ta so le ta opo ma ha ku ni tita wara kisi dinari to te wara ta ne ba te ko do blo no te le ta opo me ba ta te ko negotiate le so no ko ba khale wa te ke te ta ta ku mo no so te le ta du bele du ne te ne ba ke ma wara so no ko lo to awe te wara to blo lo to te wara tita kisi dinari to pen G defense ko kill American ko ki hekilo to che oloba no tamula to oloba ha mi chele to think ma no ita tene you know te wada le American no come your feel with a confidence building no confidence building ni come your Iran it na wada America aba pamlo ko le dita tene mo no te hodu te na ke le poster ko mu ni ade te prite chok du ka ko mu ni lo away electron or was you were at mono. Come your cat to let me to let techo, deblijo, mapijo, pocho. Away the copa mono, la woman you were at. Do
tita wera kisi tenari ni aseta wera chele ne fail no pemetele fail ni tamulat oba do wera rido chi ni ba khala nuclear ablation no nuclear ablation ni tal america mulla wa do to ni Iran ni taba weda do nuclear tapita ma no ta kan no to mi no ka ba ma no to lo la tira la nuclear sigo ba sa na ke any kind of nuclear facility ablation tamulla tapita ma ba kha wala la nuclear mi na ni ko do na tro do weda tami la sa te ke ba no sa te weda la bu ni sa chi la ta pa ko ko weda le chiru ko sa chop to ba ne li ni ka te le chi ko aga ne o weda do nuclear de ni ba lo chora Iran ni lo ha ni she lo tami la sa te ke ba sa te weda bu ni sa chi la ta ba ko weda do chiru ko sa ta pita ma chok to ne lo do ko ni no je ka tu ni si pe che bo tami kwa weda ma na weda there you have it the meeting with well ta tilo to ko ni le sa le ri klo lo do ta le ri do ka ta ni no ta lo ni le tho pwe tho we da ni lo si da ni do ki pa le ni agree ni ra most point mo no atike ni asal lo polo do pasa na ki only point no the da ka le really matter ni nuclear ni lo the da ka le ta le ri do ka ta le nuclear ka ni lo no Iran ni to lo we da ba do Iran pa he to te ko ra ko na ki ga ni no mi pa la o do ta pa li pa ke so do ta ki ni la ta do mala wete ni tu lo da america ta khile awete ni ke ba patu da nuclear ta phita ma de milan la ni lo to ke ni na effective immediately no ke ni ke ma sa block ho lo no ke ma ram ni sa le pa ke na pa ke te la phe no akut to ni blockade mo no sorry tele blockade ni ke kwa do le ke kwa do le te khile america le du da iran ba ni ti do le venezuela ni to lu du ba to te mo no ata o ta ra ti do ba iran ba tana ki ni pwe nui pwe la le sherlock draw sherlock boy you sherlock weda ka boti le chatri le blotti weda ka boti ka boy ai weda sea navigation no aweda waterway clear le clear le tatolo lo weda le weda su venezuela ne do ka te no le ju weda venezuela ko la mira maduro ni le tu weda data fox mo no do ke khala amase ko asa lo chora cuba no Cuba na kena o wada la koko don tra so ro si ko no di do te Iran mi wini ka ba we lo ba mo ko le ta ke ni waterway no clear ta le ta ki na ki ni America block ti ka wada si ko ne Cuba ni ta ri ko o ro wada le so ta po ta li lo ji ti pa ne le ti le awati ko le ba ta ki ni do te ne aso mu ni da le to mi Russia mi ni chho ne lo ko bot ko bo yu mi ko bo yu le ju ti mi le ko bo clear ko pa ne attack ko che po no to ko che bo ba ko pa do nya na ke ni Cuba na kini ba question me weda ta kota kesi ko mo no ai de khala pete weda le blockade le mi weda Hormuz mo no to Hormuz ni de muz ko de pe mi ko Hormuz ata usane at di da weda le pole Caribbean no pole le Cuba ni ko pa de mi ba no ne se pha ne pha ne pha tho America ke le ko wa weda phile le mu tho mu nyo ke le so ni ata nyo phulo do le pete weda Hormuz ti de se khai ni aka ke le ko wa weda pusa ji le ke le blockade weda che ni ta ri do la ka wa ne ta ka chu ka ne no no ta wa ne mi ni da sa da ki jena ka ha ta che le pa mo la tu mu ko de ira te wera america ne o we da do su mu si bo la ge ta su ta we la ge ta ku ba ku te la ge tu do do te ba kha ra ba ge do ma da we si ne la ge do pa to tho do che pho ko ne we du da la community so la ata o so do pa to tho so ne ma du we da pa to tho lo kom yo we da ha du ne le pyo cha no we da ha le pa to do o no ri cha pa ta su ta we te ga ko ne Pedura la peklo pekla di sala pedu desi ko no ona ye du to me ne du to me ako ne ira to he no amuna pemete blockage ne ke ne di sam ko tron te wera no immediately no ka ti ba ne mo no ka ma sa no do sabre ne ke te to wera su ranger sea navy ti pa ne do do tho do ko bot ti pa ne amuna ne mi ki kwala post ne no ta ka to ti pa ne madi madane arki ake da ke lo ne mi ki phala ne me le phala pe ka to be mo no ba mu na ko le ne Iran ne te ne yo da di ne ki ne akha ro ba no they don't have car no ako na de thili ata mu la de lo ba a navy to lo ba aka bo ju do ba ta do na mi le ba mo ke ne choli no choli ako ta ta ni no ke ni ke ta ri ko kha ni le Iran ne at o ro we da TDC ba ne no ke no Iran promised to open the Strait of Hormuz and the key knowledge failed to do so awa o lo we da ta na ki do ta ma wa da ba ke pe me ke na ke do le mu ku le liberal le mu ku de be mo no
That's the like most of the point agree no a lot gala ba mo le tele homus da o da le sono ko yimo no o da le sono ko le tate ko do boji do Iran ho di ne te wada le tukike do ora wada ba no to ora wada do ke play le wada ke bol le lu di do le nyan mi ba ako da no ke awe Donald Trump te wada le most of the point agree de ke te wada le ta promise do le wada homus te ko do ora do ako da no di ta te mo no te blo ko bu ke na ta so te pa ne ni awe bu mu ji la no mi te di ne recall o te da te nuclear ka la da tai ti mi no te mi te nuclear ka a homus te ka ne ni awe di ora ta people lo ko ke ila ta ko kai se ko ni ato ora di ba no khomya ta lo choro ba ta kha di lo le ba ta pho khu ga le Iran ni no awe ni ho ku lo do pain no pa sa na ki ni ko ko do to da we du but lo ba homus te ba no ke ko ni no sa ka le wa blockage ta ka draw show la wada tu ti tu bo ti pa ne no ka ye mi we da ka bo la a he to he lo no mi pha wada pe pe ini ke Come on mi pha wada pe pe ta de ri mon mu ko na tu ti da come on phele a wati mille to le lo wada li ni phele a wati mille block wada le piti wada water clear sea clear li do ni tho lo ni no bi le ba no yura ta ri mata ta tho lo ni no bi le ba no to pwa la mi e do come on di do le ira tho wada chi tu ko bo la tho lo si de pha ni a mi hi ba pu wada chi le ta ni illegal no at pho te sa ba do awe hi lo chi da ni ni mi ta bi ta ba la ko u si wa u ba o la phele America mi le take wada blockage ba ni mi te wada le ko bo tho lo ni no de bi le ba ni a million abla si ko no ko ba ira ko ba mata ko bo le abla lo ako ne tele ira ma ne people le America ke le blockage ko do wada pe pe ni apa mi te le blockage de le ko ora wada humus de mi ba wa ke le pi do wada humus de khan ni le ko ma ko me sin yo wada ira ro di ta de sin yo lo ata ya ko yo na ke te a ki ba do wada le tipu ko bo ko mo ko ti ko ga ni lo ako ne awa tele ira block wada ni ba do li ke ne America ke le blockage ko do wada ni loတော့ဒီနေရာကစောတေဝရလမ်လမ်ဟာလီတမီနေရနော်ကေရတာနေတေဝရလအမေရိကန်ပလေလောဝရကဘောတီတခိဘေလေလေမပလောဝရနေဗီမိုင်နော်မီပိုလေအီရချေလောခဝဒလေတီပီကိုတေဖာနေနေနော်ခိဘေဝရမနော်လေထရဝရမီပိုအီရဝရသတတိဝရအမေရိကဟက်ထဝရမီပိုနော်ဘီဘာတော့မဲဟက်ကလေပလေဒါအိုပလေဒါမီဟဲဝရလေတနိတပ်ပလေဝနေတဲ့ခွေတရပါဒီညောမမနော်တေဝရချင်းနီအခုတန်နေတော့သမုဒ္ဒကိုသိအဝဲမကောလတာဥစာနေမလေကောလဟကောဘူးနီဟိုမိုစထရစ်တီဒေးစနီအမေရိကကဘောကဝန်နေမိတလာကောတမတာမလေဝရလကဘောယူလေချေလာတယ်လေအေလီဖ်ဒီအလေဝစီလေယူတာဖပေါ်လာချေလာတာမနော်မိမဝရတဲ့မိမလာကဘောတီကဘောသူကဝန်နေတကချူခါနေဒီမမောလတဲ့အီရာဥခေါ်လခခုပဲတကချူခါနေနေရပါလေအဝဲထော်လဝရမိဆက်ထော်လဝရဒရိုအခုတည်းနေတော့ဘောက်ခေါ်ကွာခါမလို့မေကွာတာဥတနော်ကောနေအဖလာဝဲရချင်နေဒါလိုက်တဲ့ Donald Trump အဝဲမှာ surprise ပေါ်မလာဟိုနေပူခေါ်ကွာတာ surprise ချီတော့လာကလေ blockage ဝဲရကလေ PT ဝဲရ water weekly တိတဖာဖနေမနော်တော့ဖေနေနော်ဖမကနော်အဝဲတဲဝဲရဘခါတော့ကဲအဝဲတဲဝဲရဘခါတော့ပလေဥတကောတာဘညေတတေပတိဂျီဘဘညေခီစီတနာရီတော့ဒီတော့တဲ့ညညနေတက်နေတေ block ဘူရာကျတက်ခီဘလဘူရာကျဘာတိဘတယ်ဘီဘလကကေရာအတန်လောကတဲ့ဆိုအတန်ဆော့ဘလအလဘာဟိုဒေါ်ထနေဟက်ကီပို့လောဒတာတော့ဟက်ကီသရက်ထမပီမပိုရာဒါအဝရာဒီကိုဘတဲ့နေနော်ဝရာ effective immediately ကစားရမှာကလေဘလော့ဝရာwaterway ပြနေနေလောတော့တဝဒါလေခမယဝနေအတာတမူပါလေဆိုမူလေနေတူတိပနေတဲ့ဟဲမှာကျော်စစ်ကောပါတော့တဝဒါဘလော့ညနေတာဟဲလီတဝဒါမနော်ဟဲလောလေကလီတဝဒါhela le clearly de page comme que apology donc que comme awati yeah America que boti que botu tu pa mille wala blockage mille lo muda phe anene do page le awe que bol comme awe le tam takku era te mo no le ke le ma tam takku do que bo mo wala bebe sida ne era te RGC que boti ti pa ne no mi kha wala po ne no que ba question me wala the head ba question me wala sit ko ni lo do ke ne sa so sa mu le ni tu ne he lo sit ko li no he lo ko oro su ko wala ko blockage to ko wala TDC ပဲနေနော်ဝယ်ခါတော့ဘာကိုခွာတဲ့ subject နေမနော်လက်တာတဲ့ကိုတကေတော့ဘာဖို့ကိုနေတ
တက်လာတာလောဝဲတဲ့နေအတူတဲ့ nuclear ခန်းနဲ့ Iran ဟေ့ပါတော့ homo ဆွေးနေကနေ TDC အော်ရဒီပါမိမဒီနေတော့ချေဒူလားနော်ပါစနာကနေပါကစ္စတန်ကိုကိုလရက်လီတာဘလညနေတော့တေဝရ hold the ceasefire နော်စီတဲ့နေအမေသူဘဖောက်ခါဒီဝရ ceasefire နော် ora kinui မနော် directly ဝရလည်းခိပါလည်းနေတူကိုလောဘာသာစောတဘလကတေဝရတက်လစနကိုဒီချိုမလတက်အီရာဒီအော်တိုကလနော်တတိလောလော nuclear နေတနေ့ပါတော့တမစ်တဲ့ nuclear ဘာခလာဝဲကတေဝရမလို့တဲ့မလားတဲ့ America draw with it ဖာနကိနေတမင်းလာကောလောပါမနော်draw the post လောဝဲတဲ့ most agree ဘာသာနကိနေတက်ဆောလေ Iran ကောပါတဲ့တလူလောတာပါနော် Iran ဒီတေဝရလေဘတ်တေဒီဘလဒီနော်ကမြလက်တခေါ်ကပါနေဒီတော့လေကဖောက်ခါဝတဲ့ diplomacy တော့ဒီတော့လေတာ risk တာကမြဟခုကလသစ်ဘကွရှမေရာara nara kikiri mo no sana kira me America ke te le ba te phele award shi award ya de kira ba no te ni pwe ni le ba mo ko ti ba mo le tan the na ye ne adwa ba le mo no ta Iran na thing ya wa da le de le mi to wa da do nuclear test ta we ba mi gi kikiri Iran na plan he wa da la tor mi no lo nya awe ti ma wa da nuclear facility nuclear aviation tamula nuclear ta hu ta ke ti ba ne wa ti te tho bo lo no Marisa Marti to mamnu mamda ke IE he chekwa UN he chekwa mamda ana ke la ta people la ta ya je lo ne awati pat tamil je mano ko one dia lo di do mi ne ba wa ta ko dia le ke se mari ni do atara le Russia ako ta ne do awe pagte le ba si le patol ke ti wa le nuclear mlo ne ke si wa ne lo no ba mu ko le ta ke ni pa ga ti nya lo ti ko le to do nuclear ba ne ba ta choti man do nyo ko lo Sina tano Ukraine mu ka the Ukraine surrender wala nuclear pele awe anita tibli lucky ni ta mahuta na mila pati ale pag dot de na ta pale ka bi mara dot de ni ba Ukraine lokko ke nuclear ne mara ti le ba no to ke tiko wala blue bill unlock wala nuclear ke ti da wala ke ta he ko ba di to le pete wala pete le ira ba di to le awe ni to tiko wala le no da at ti na wa ba ta kla da khi wala to mu di to le America ke le chola na America hat le chola ta le pole de Romania de to mo noဟုတ်လား Iran နဲ့ခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရတဲ့ခိုင်ဒီ play သေးပါနော်လက် Iran ခေါ်ပါမှာဒီတော့တက်နေတော့ကွာဘူးတဲ့ North Korea ခင်ချိုဦးနေကနေအဝေးရှစ်စေဖို့လို့နော် America မှာစရတဲ့ nuclear မှာဝဲလေယမင်းမှာဝချတဲ့ဂျပန်မဒူရိုခီဂျပန်ဝဲရ Iraq ခီခေဘလက်တလို့ဖလဲမတတိညာပါအော်ဒီထောက်ကမှုနေတော့မှာဝဲရချူလို့နဲ့အလောလောအဝေးလေပကွာဝဲတာဥတလည်းမှုရှိဟာခုကလမနော်တော့ nuclear အတာဖီတမ်းမှာဒီဖက်နေတော့တာအဖို့နေ favor တယ်လို့ဘာသာနေတော့ကွာဒီနော်me waterway ခါနေကလေပိတိယတာလာအမေရိကမိမနေတတ်ကိုနေကချီတီရီနေဘာအခေါ်ကနတ်စီနော်အဲ့တခါလဘတေဘာနော်တတကဆော့တဘူအီလေတပုထဲမနော်ဘာခလက်တတ်ကိုမာတနီရဒီနေတေတကဆော့ပါUBCJ တော့ဥတချို့ပါနော်အဝခေါ်တဲ့နေတော့ဟက်ချီနော်အပ်ဒီလောတလက်တနီရနော်ချာတော့လီတော့ပကညတေပတ်တော့တေ YouTube လေနော်လေတဲ့ဝဲဘာနေရနော်မေဟက်ကနာပါသိညာပါတဲ့ဝီလုံးမနော်ဒီတခါဆုမညာကမာရာတာချလေဘကွာတော့တင်းလောခေနေတက်ကဆော်လေယူကရိဟက်ကဒါဝရချလီနော်သမုတ်ကိုဒီချုံမတာလည်းကဘာတင်းလောတာစစ်ကောဘာယူကရိရုရှားအတတူတက်ပေါ်ထွေးနေလောနော်စဘစဖို့ပကွာတယ်ဒိုကနာတက်ဆော်ဘူီနတပ်ဘီဒိုမလာနော်တပ်ဘကွာတယ်စကွာရကွန်မဲရှော်ရချမှုကလပါစာမီနော်ပကတိလောတာလည်းတက်ဆော်ကီဘုတ်ဘူးနော်